Rahajeng siang para semeton. Ring belajar membuat Banten Upekara Bali. Mungkin tiang nge-share Banten peras penyenang untuk ring dasar. Nah pikih bahan-bahannya tonton nggih. Niki bahan-bahannya sampun sami kompak nggih, sarengin mungkin suryane tonton para semeton. Niki bahan-bahannya sami sampun wenten nare kenten pestane taler ampun 4 nggih, mungkin tiang nyalanan dumun kenten tumpeng pisang nggih, pisang. Iki untuk peras. Iki ring peras daging pisang kalih. Ring ajuman siki. Ring pengambilan siki. Ring dapetan siki. Kenten daging buah-buahan. Buah-buahan sentene nggih. Daging tebu. Daging satu. Biar cantik nih daging buah niki minuman ring toko. Semoga para semeton sarang sami sehat-sehat selalu. Semoga dilindungi ring ide Sang Widi. Mungkin tiang nyalanan niki tumpeng ring peras. Ajuman tumpeng kenten dapetan pengambilan kenten ring kacang-kacang sami kalih-kalih kacang-kacang nggih. Kenten sanganan jaja uli jaja gine terakhir kenten mungkin jajahitan nih para semeton. Semoga para semeton seneng nonton niki Banten peras penyenang tumpeng 5. Niki ring dapetan mendaging sampian kebah sampian Nagasari. Ring pengambilan mendaging sampian kebah sampian Nagasari. Niki ring ajuman mendaging kepetan. Niki ring peras mendaging sampian pusung. Ring ajuman mendaging canang sari, canang isoh. Kenten mendaging penyenang. Niki ceper bungkulan sampun mendaging beras benang basa tampel pis bolong. Niki penyenang sampun sami mendaging kenten nggih. Tepung tawar sampun daging resik sampun sami. Sampun daging benang untuk ditebus. Kenten mendaging
segehan 5. Niki pada semeton niki banten peras penyenang niki untuk ring dasar ngodal ring merajan ngodal baterai yang guru makarya banten ring dasar niki sampun banten ring dasar peras penyenang tumpeng 5. Om Santi 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 Om matur suksema.